abanyamuramaka ndakeka nako ayo mashusho karayabonye. Tugomba gushaka abantu badukorera. Ushaka abandi bavoka yaba arabo muri iki gihugu cyangwa bariho abo hanze y'igihugu. Bavoka basanzwe baburanira abantu bakoze ibyaha biteye ubwoba cyane, bakoresha n'itangazamakuru yaba muri propaganda, baze bamburanire ndebe ukuntu urubanza narutsinda. Aya ni amashusho yagiye hanze ya PDD. Nakubwiye ngo tugiye kureba inkuru mpamo ya PDD kugeza afunzwe. Abo yishe bose uraza kubabona, abo yahemukiye ubuzima bwe. Ubundi PDD yari muntu ki? Hano badusubije inyuma. Hano badusubije inyuma nanone uraza kugenda ibona. Hano ni kera nanone ubwo n'umugabo PDD yari mu itangazamakuru ari kuvuga ngo itangazamakuru rikunze kungaragaza nkaho ndi gangster cyangwa se ndi umugizi wa nabi. Ariko ndi umuntu rwose utuje, ndi umucuruzi.